Za poštovanje svim prisutnim rukometnim stručnjacima. U našem dobrom domaćem organizacionom običaju moram da kažem da do pola jedan nisam ni znao da će ova prezentacija da bude održana. Od pola jedan znao da će da bude. Onda do pre 15 minuta nisam znao da tu sem domaćih da će budu i strani. A u poslednjih 5 minuta znam da bi sad trebali nešto sa srpskog da prevedem na engleski, tako da eto, to je oko jedna domaća atmosfera, pa bože moj. Moram da kažem da pre 2 nedelje kada me Abbas nazvao i zamolio za ovu prezentaciju, da mi stvarno je bilo mnogo drago. Pre svega bilo mi je drago jer sam znao da ću ovdje da sretnem, odnosno i vidim ljude koji će me da podsjećaju i na zlatna vremena rukometa na ovim prostorima, kada smo bili i međunarodno izuzetno priznati sport, kada nisam morao na internetu da se tražimo pod ostali sportovi, nego kad smo bili velikim slovima svugde ispisani, kada smo bili najtrofejniji sport u bivšoj nam državi, jer smo ukupno uzevši i u ženskoj i muškoj konkurenciji osvojili najviše medalja. Tada sam, nažalost, po domaćoj stranoj štampi nalazio informacije o domaćem rukometu, a vrlo malo o stranom, a danas, nažalost, nalazim mnogo informacija o stranom rukometu, a vrlo malo o domaćem, jer izgleda više nemaju čestito šta da pišu, sem kad smo organizatori takmičenja, pa onda nekome možemo da pokažemo kako znamo da igramo. Elem, ako nas je malo danas ovde okupio, pa smo se zbog ove njegove knjige ovde ponovo okupili i skupili, to mi je veoma drago. Za mene, kao stručnjaka, postoji u stvari, kao i trenera, i igrača, i profesora, postoji, što se tiče pozicije rukometnog golmana, period pre Abbasa Asmanagića i period posle Abbasa Asmanagića. Pre Abbasa Asmanagića bio je potpuno jedna vrsta branjenja, tehnika, razmišljenje golmana, traženje ili selekcija golmana. Posle njega to je nešto postalo sasvim drugačije, tako da uticaj Asmanagića na poziciju golmana u svetskom rukometu je merljiv i dan danas. Ono što ja moram da kažem, Abbas je svoje najveće ime u klubskim razmerama postigao kao igrač Banjalučkog Borca, ali kada je ovdje uopšte pričao o svojim početcima rukometa, nije moglo da prođe bez toga da ne spomene Partizan, da ne spomene Pantazijesa, da ne spomene Peru Lazarevića, da ne spomene Mikija Stevanovića. Tako da ja mislim i dan danas da je Aka jedan od najvećih partizanovaca van Beograda. Zbog toga pretpostavljam da je i on imao silnu želju da promociju održi i ovde, jer tako je njegovo rukometno ime u velikoj meri vezano za Beograd. Ja se inače divim njegovoj upornosti i toj motivaciji da i danas prenosi ovo svoje znanje na druge, jer mnogi drugi su uveliko već izgubili ambicije. Napisati ovako jednu knjigu je jedan Don Kihotovski posao, jedan Don Kihotovski zahvat ili poduhvat koji neki put čak i ne nailazi na razumevanje. Abbas Asmanagić, međutim, i dalje, kao i nekada što je predstavljao promenu u načinu branjenja, i sada pokušava da tu svoju filozofiju pretoči. Koliko ja znam, ovo je 3. izdanje njegove knjige kojom on pokušava da prenese to svoje bogato znanje i iskustvo, potkrepljeno ne samo svojim vrstnim odbranama, nego potkrepljeno i čitavom plejadom golmana koji on lično sam stvorio. To bi bilo ukratko moja prezentacija onima koji Abbasa Asmanagića poznaju. Oni koji ga ne poznaju, ja bih trebao da pričam mnogo više, što ovaka jedna prilika u svakom slučaju ne omogućava, jer tako pa će oni biti za to uskraćeni, morali bi na neki drugi način da se informišu. Sad bih opet pa u kratkim onim rečima, ali tako rečenicama pokušao da ovim našim gostima iz jednostranstva ispričam otprilike što sam ja ovde rekao. Okay, hello everybody who does not understand my language. I accepted this duty to talk in the name of my great friend, handball friend, private friend, Abbas Asmanagić. I played with him, I don't know now, 7, 8, 10 years in national team of Yugoslavia. And for me, as a player, coach and professor,
If I talk about position of handball goalkeeper, exist only two periods, before Abbas Aslangic and after Abbas Aslangic, because his influence, his philosophy, methods of training were something totally new in this moment, and now the best results and almost all success have a real big connection and influence with his nice and excellent rules. Of course, and today he is ready to give to others his experience. How I know it is the third edition of this book. It is a pretty short explanation and very long or big demonstration with photos, graphics and everything. It means that this book can be real nice book for everybody who would like to talk, to think, to make correct training with goalkeepers. Of course, in handball literature we have wrote so many handball books. Special, we have wrote so many books about goalkeepers, and special we have wrote somebody who was a great, good goalkeeper, and to write something like that. Of course, something more about this book will say personally Abbas Aslangic or for all our friends Ako. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Prije svega htio se zahvaliti Rukometnom savezu Srbije koji mi je omogućio da danas dođem ovdje da prezentiram ovu moju knjigu. Moje treće izdanje knjige koja se bavi problematikom golmana. Sam naslov knjige Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha, mislim da puno toga govori, jer svi su danas spremni da kažu kako je golman 50% ekipe da je, ko ima dobar golman, da je to garancija 50% uspjeha. Ja sam stavljam s time, ne bih htio u procentima, međutim, ajmo da vidimo koliko ti danas ljudi koji rade s golmanom, koliko su vrednovani, koliko su cijenjeni. Ajmo da vidimo koliko jedan trener golmana, koliko u stvari trenera golmana imaju 50% platu od prvog trenera. Nema, ja mislim da nema to niko. Pa mi je želja između ostalog bila da se taj posao trenera golmana malo više vrednuje, da ti, jer gledajte, to je težak fizički posao, ko ne može da radi, ko ne može da šuta, taj ne treba da bude trener, jer bez šutanja, bez pravog šuterskog treninga i ne može se nešto više napraviti. Okay, I will try to explain, not to translate it directly because it is pretty long. Okay, never mind. Ako said also that it is the third edition of his book, that usually if we have one strong team, it is not, we cannot imagine a strong team, good team without a good goalkeeper. And really I don't know any team with a real who was at the top level or club level that they had not a real excellent goalkeeper. But after that, Ako asked one question: do you know anybody who? Because usually everybody will say that the goalkeeper is 50% of quality of one team, and his question was: do you know anybody of goalkeepers coaches that they have 50% of salary of first coach? And he believed that you cannot find something like that. I quite agree with him. It is not so easy. But if goalkeeper is so important as position in one team, sure that and coach of this position must be also very important. But in our practice, in handball life, it is not real like this. Sam motiv pisanja ove trećeg izdanja knjige je prije svega htjeli da prezentiram svijet. U stvari, svijet postoji dvije priznate škole branjenja, ima švedska i jugoslovenska. Pošto sam ja tipičan predstavnik jugoslovenske škole, u stvari čovjek koji je unio puno toga novu tehniku, sam tehniku branjenja. Kako je sam kraj rekao, moji početci su bili u Dervente, ali prvi zvanični početci su bili tu u Beogradu i posebno mi je drago, vidio sam da je moj trener Pero Lazarević stigao trener golmana. Počašćen sam s time i ono što je kraja zaboravio u
kontekstu Partizana zaboravio jedan ime da se spomeneš Miću Todorovića koji mi je bio tada u to vrijeme prvi golman i koji mi je bio, reći, ajde, ne mogu reći kao brat, ali evo, pomogu mi kao brat da ja kao klinac sa 18 godina izborim neku svoju poziciju. Želja mi je bila da prezentiram jugoslovensku školu branjenja, u stvari da se nastavi ta loza jugoslovenskih golmana koji Boga ima i velik broj koji kotiraju u svijetu, ako kažemo danas ima 4 vodeća golmana u svijetu, da je to danski golman, kako se zove Landin, ima Šterbik, ima Šarić i ima Omajer. Znači, od ta 4 golmana dvojica sa prostora bivše Jugoslavije, to sve govori. Želja mi je da ti treneri nastave tamo gdje sam ja stao, jer ja više nemam ni snage ni nekih ambicija i nadam se da će im ovaj moj udžbenik dobro doći. U stvari, ja nisam imao ambiciju da pišem naučno djelo, jer nisam kompetentan da se bavim naukom, zato treba i puno toga, međutim ja sam pokušao da napravim jedan stručni priručnik. Jedan priručnik da služi vama, kolegama, trenerima, koji niste završili fakultet za fizičku kulturu, a da možete da vam posluži i da vam bude jedan putokaz, jedna vodilja u vašem radu. Knjigu sam stavio sam u uvodu u početak gdje sam se dotakao našeg trenera kojeg svi ga uvažavamo. Mislim da, kako je Kraj rekao, vrijeme prije mene i poslije mene, tako i mi možemo reći vrijeme prije vlade i poslije vlade Šljenstva, čovjek koji je puno toga napravio na ovim našim prostorima. To je u neku ruku koja je htio se njemu zahvaliti, jer mi je bio trener i zaista sa njim je omogućio mi da postanem to što jesam, da je uvažavao individualno svakoga golmana, svakog igrača, tako i nas golmana, da nam je unutar te nove tehnike koju su Šveđani prvi prezentovali, to je odbrana rukom i nogom, koji smo mi savršili, napravili svjetski brend od nje. On kaže, omogućuje nam da unutar te nove tehnike napravimo svoj sopstveni stil, što je u svakom slučaju velika stvar, da nam je ukazivao na greške i isprave, tako da mi, kažem, iz te strane hvala. Evo, ovu knjigu prvi put pišem u prvom licu, jer one prve prethodne 2 knjige nisam to radio, a u prvom licu pišem, jer iznosim sve svoje životno, donosim savjete, dajem savjete i koji nadam se da će novim i mlađim generacijama golmana dobro doći. Ja ne bih puno dužio, to bi samo još jednu stvar htio bih ovdje da iskoristim priliku da darujem jednu knjigu. Geneza je banjaluška, a izdanak je beogradski. Sin je od mog najboljih učenika, Zlatana Arnautovića, najbolji golman svijeta, svjetskog prvenstva 96. To je njegov sin Aleks, pa bi ja htio da ovom prilikom da mu uručim knjigu pred ovim eminentnim skupom, pošto dečko živi tu u Beogradu, da mu to bude neki podstrek i traženje ili selekcija golmana. Posle njega to je nešto postalo sasvim drugačije, tako da uticaj Aslanovića na poziciju golmana u svjetskom rukometu je merljiv i dan danas. Ono što ja moram da kažem, Abazi je svoje najveće ime u klubskim razmerama postigao kao igrač banjalučkog borca, ali kad je ovdje uopšte pričao o svojim početcima rukometa, nije moglo da prođe bez toga da ne spomene Partizan, da ne spomene Pantazijesa, da ne spomene Peru Lazarevića i da ne spomene Mikija Stevanovića. Tako da ja mislim i dan danas da je Aka jedan od najvećih partizanovaca van Beograda. Zbog toga pretpostavljam da je i on imao silnu želju da promociju održi i ovde, jer tako je njegovo rukometno ime u velikoj meri vezano za Beograd. Ja se inače divim njegovoj upornosti i toj motivaciji da i danas prenosi ovo svoje znanje na druge, jer mnogi drugi su uveliko već izgubili ambicije napisati ovako jednu knjigu. Je jedan Don Kihotovski posao, jedan Don Kihotovski zahvat ili poduhvat
koji neki put čak i ne nailazi na razumevanje. Abbas Arslangić, međutim, i dalje, kao i nekada što je predstavljao promjenu u načinu branjenja i sada pokušava da tu svoju filozofiju pretoči. Koliko ja znam, ovo je treće izdanje njegove knjige kojom on pokušava da prenese to svoje bogato znanje i iskustvo, potkrepljeno ne samo svojim vrstnim odbranama, nego potkrepljeno i čitavom plejadom golmana koje je on lično sam stvorio. To bi bilo ukratko moja prezentacija onima koji Abbasa Arslangića poznaju. Oni koji ga ne poznaju, ja bih trebao da pričam mnogo više, što ovakva jedna prilika u svakom slučaju ne omogućava. Jer tako, pa će oni biti za to uskraćeni, morali bi na neki drugi način da se informišu. Sad bih opet pa u kratkim onim rečima, ali tako rečenicama pokušao da ovim našim gostima iz inostranstva ispričam otprilike što sam ja ovdje rekao. Okay, hello everybody who does not understand my language. I accepted this duty to talk in the name of my great friend, handball friend, private friend, Abbas Arslangić. I played with him, I don't know now, 7, 8, 10 years in national team of Yugoslavia. And for me, as a player, coach and professor, if I talk about position of handball goalkeeper, exist only two periods, before Abbas Arslangić and after Abbas Arslangić, because his influence, his philosophy, methods of training were something totally new in this moment, and now the best results and almost all success have a real big connection and influence with his nice and excellent. Zvanični preko su bili tu u Beogradu i posebno mi je drago, vidio sam da je moj trener Pero Lazarević stigao, trener golmana. Počešćen sam s time i ono što je kraja zaboravio u kontekstu Partizana smo zaboravili jedan ime da se spomeneš Miću Todorovića koji mi je bio tada u to vrijeme prvi golman i koji mi je bio reći, ajde, ne mogu reći kao brat, ali evo, pomogu mi kao brat da ja kao klinac sa 18 godina izborim neku svoju poziciju. Želja mi je bila da prezentiram jugoslovensku školu branjenja, u stvari da se nastavi ta loza jugoslovenskih golmana koji Boga ima i velik broj koji kotiraju u svijetu. Ako kažemo danas da ima 4 vodeća golmana u svijetu, da je to danski golman, kako se zove, Landin, ima Šterbik, ima Šarić i ima Omajer. Znači, od ta 4 golmana dvojica sa prostora bivše Jugoslavije, to sve govori. Želja mi je da ti treneri nastave tamo gdje sam ja stao, jer ja više nemam ni snage ni nekih ambicija i nadam se da će im ovaj moj udžbenik dobro doći. U stvari, ja nisam imao ambiciju da pišem naučno djelo, jer nisam kompetentan da se bavim naukom, zato treba i puno toga. Međutim, ja sam pokušao da napravim jedan stručni priručnik. Jedan priručnik da služi vama, kolegama, trenerima, koji niste završili fakultet za fizičku kulturu, a da možete da vam posluži, da vam bude jedan putokaz, jedna vodilja u vašem radu. Tim sam stavio sam u uvodu početak gdje sam se dotakao našeg trenera kojeg svi ga uvažavamo. Mislim da, kako je Kraj rekao, vrijeme prije mene i poslije mene, tako i mi možemo reći vrijeme prije vlade i poslije vlade Šljenstva, čovjek koji je puno toga napravio na ovim našim prostorima. To je u neku ruku koja je htio se njim zahvaliti, jer mi je bio trener i zaista sa njim je omogućio mi da postajem to što jesam, da je uvažavao individualno svakoga golmana, svakog igrača, tako i nas golmana, da nam je unutar te nove tehnike koju su Šveđani prvi prezentovali, to je odbrana rukom i nogom, koji smo mi savršili, napravili svjetski brend od nje. On kaže, omogućuje nam da unutar te nove tehnike napravimo svoj sopstveni stil, što je u svakom slučaju velika stvar, da nam je ukazivao na greške, isprave, tako da mu, kažem, iz te strane hvala. Evo, ovo prvi put piše u prvom licu, jer on je prvi predmet. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne, prije svega
Želim se zahvaliti Rukometnom savezu Srbije koji mi je omogućio da danas dođem ovdje da prezentiramo moju knjigu, moje treće izdanje knjige koja se bavi problematikom golmana. Sam naslov knjige Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha, mislim da puno toga govori, jer svi su danas spremni da kažu kako je golman 50% ekipe da je, ko ima dobar golman, da je to garancija 50% uspjeha. Ja sam stavljam Steven, ne bih htio u procentima, međutim, ajmo da vidimo koliko ti danas ljudi koji rade s golmanom, koliko su vrednovani, koliko su cijenjeni. Ajmo da vidimo koliko jedan trener golmana, koliko u stvari trenera golmana imaju 50% platu od prvog trenera. Nema, ja mislim da nema to niko. Pa mi je želja između ostalog bila da se taj posao trenera golmana malo više vrednuje, da ti, jer gledajte, to je težak fizički posao, ko ne može da radi, ko ne može da šuta, taj ne treba da bude trener, jer bez šutanja, bez pravog šuterskog treninga i ne može se nešto više napraviti. Okay, I will try to explain, not to translate it directly because it is pretty long. Okay, never mind. Ako said also that it is the third edition of his book, that usually if we have one strong team, it is not, we cannot imagine a strong team, good team without a good goalkeeper. And really I don't know any team with a real who was at the top level or club level that they had not a real excellent goalkeeper. But after that, Ako asked one question: do you know anybody who? Because usually everybody will say that the goalkeeper is 50% of quality of one team, and his question was: do you know anybody of goalkeepers coaches that they have 50% of salary of first coach? And he believed that you cannot find something like that. I quite agree with him. It is not so easy. But if goalkeeper is so important as position in one team, sure that and coach of this position must be also very important. But in our practice, in handball life, it is not real like this. Sam motiv pisanja ove trećeg izdanja knjige je prije svega htio li da prezentiram svijet. U stvari, svijet postoji dvije priznate škole branjenja, ima je švedska i jugoslovenska, pošto sam ja knjige koja se bavi problematikom golmana. Sam naslov knjige Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha, mislim da puno toga govori, jer svi su danas spremni da kažu kako je golman 50% ekipe da je, ko ima dobar golman, da je to garancija 50% uspjeha. Ja sam stavljam Steven, ne bih htio u procentima, međutim, ajmo da vidimo koliko ti danas ljudi koji rade s golmanom, koliko su vrednovani, koliko su cijenjeni. Ajmo da vidimo koliko jedan trener golmana, koliko u stvari trenera golmana imaju 50% platu od prvog trenera. Nema, ja mislim da nema to niko. Pa mi je želja između ostalog bila da se taj posao trenera golmana malo više vrednuje, da ti, jer gledajte, to je težak fizički posao, ko ne može da radi, ko ne može da šuta, taj ne treba da bude trener, jer bez šutanja, bez pravog šuterskog treninga i ne može se nešto više napraviti. Okay, I will try to explain, not to translate it directly because it is pretty long. Okay, never mind. Ako said also that it is the third edition of his book, that usually if we have one strong team, it is not, we cannot imagine a strong team, good team without a good goalkeeper. And really I don't know any team with a real who was at the top level or club level that they had not a real excellent goalkeeper. But after that, Ako asked one question: do you know anybody who? Because usually everybody will say that the goalkeeper is 50% of quality of one team, and his question was: do you know anybody of goalkeepers coaches that they have 50% of salary of first coach?
and he believed that you cannot find something like that. I quite agree with him. It is not so easy. But if goalkeeper is so important as position in one team, sure that and coach of this position must be also very important. But in practice, in handball life, it is not real like this. Sam motiv pisanja trećeg izdanja knjige je prije svega htjeli da prezentiram svijet. U stvari, svijet postoji dvije priznate škole branjenja, jedna je švedska i jugoslovenska. Pošto sam ja tipičan predstavnik jugoslovenske škole, u stvari čovjek koji je unio puno toga novu tehniku, sam tehniku branjenja. Kako je sam kraj rekao, moji početci su bili u Dervente, ali prvi zvanični početci su bili tu u Beogradu.